хабари якум. суқути ҳавопаймои Ан-2 дар Фахробод. дар натиҷаи суқути як ҳавопаймои таълимӣ дар Тоҷикистон як халабони он кушта, як нафари дигар маҷрӯҳ шудааст. радиои озодӣ ба истинод ба ташкилоти ҷамъияти мададгории мудофиа хабар додааст ки фалокат рӯзи 4 август дар маркази таълимии Фахробод ба вуқӯъ пайваст аст. бар асоси ин гузориш ҳавопаймо ҳангоми фуруд омадан ба мушкили фанӣ дучор омадааст ва муҳаррикаш хомӯш шудааст. айни замон тафтиш сабабҳои аслии фалокатро муайян мекунад. дар натиҷаи суқути ҳавопаймо аз баландии 10 метр Илҳом Раҳматов, халабони бо таҷриба ва бо собиқаи 16000 километр парвоз ҳалок шудааст. халабони дуввуми ҳавопаймо лейтенанти калон Бахтиёр Давлатови 20 сола ҷароҳат бардоштааст ва дар шифохонаи ноҳияи Хӯросон муолиҷа мегардад. Илҳом Раҳматов баъди бистарӣ шудан дар ин шифохона ҷон додааст. албатта хабаргузории Ховар ки дар ин бора хабар нашр кардааст гуфтааст ки ҳавопаймо истеҳсоли соли 1978 аст. дар хабар омадааст ҳавопаймои Ан-2 8 хоҳишмандро пас аз машқҳои таълимӣ ва ташхисии тиббӣ ба баландии 800 метр ба ҳаво бароварда онҳоро ба истифода аз парашют ба замин мепартояд, аммо ҳангоми фуруд омадан аз баландии 10 метр суқут кардааст. кумитаи амнияти миллӣ дар ин замина парвандаи ҷиноӣ боз кардааст ва сабабҳои фалокатро тафтиш мекунад. ташкилоти ҷамъияти мададгории мудофиа 3 ҳавопаймои Ан-2 дорад ва як чатарбози тоҷик ки борҳо аз ин ҳавопаймоҳо дар Фахробод парвоз кардааст гуфтааст бо вуҷуди сифарӣ шудани муҳлати зиёд аз замони истеҳсоли ҳавопаймоҳои мазкур мушкилӣ надорад. ба қавли ӯ дар Русия ҳавопаймоҳои Ан-2 истеҳсолҳои соли 1950-ро токунун истифода мекунад ва ҳавопаймоҳои мо дар муқоиса нав ба ҳисоб меравад. аммо афсонаи Окубиршо, хабарнигори Тоҷикистон, ки чанде аз ин ҳавопаймо ба чатар фуруд омад, мегӯяд қабл аз парвози онҳо ҳавопаймоеро ки онҳоро бояд ба ҳаво мебурд ним соат таъмир карданд. фурудгоҳи Фахробод дар 30 километраи шаҳри Душанбе воқеъ шудааст ва солҳои охир хоҳишмандони чатарбозӣ ва ё парвоз бо парашют ҳам дар Тоҷикистон рӯ ба афзоиш овардааст. хабари дуюм. заминларза Тоҷикистонро такон дод. субҳи рӯзи панҷшанбе 8 август заминларза Тоҷикистонро такон дод. зилзила соати 5:46 дақиқа ба вақти маҳаллӣ рух дод. дар Душанбе замин ба муддати тақрибан 20-25 сония ларзид ва сокинони дигар маҳаллаҳои Тоҷикистон низ шиддати зилзиларо ҳис карданд. ба гуфтаи маркази зилзилашиносии Амрико, маркази он минтақаи фархори вилояти Тахор воқеъ дар шимоли Афғонистон мебошад. қувваи зилзила дар маркази он 5,8 баллро ташкил додааст. то ба ҳол дар мавриди хисороти ин заминҷунбӣ маълумоте ба даст нарасидааст. Тоҷикистон дар яке аз минтақаҳои зилзилахези қораи Осиё ҷойгир аст. амасола дар кишвар садҳо заминларза сабт шуда, дар натиҷаи он баъзе аз манзилҳои сокинонро вайрон мекунад. хабари сеюм. ваъдаи Суэл барои ироаи имтиёзи вижа ба муҳоҷирони кории тоҷик. Кореяи Ҷанубӣ ба муҳоҷирони кории Тоҷикистон барои кор дар ин кишвар имтиёзи вижа медиҳад. Азим Иброҳим, муовини нахуст Тоҷикистон бо ҳайати парлумони Кореяи Ҷанубӣ ба раёсати Ким Ти Сонг дидор ва гуфтугӯ кардааст. дар ин мулоқот масоили марбут ба имзои созишномаи миёни ду кишвар ва дар соҳаи муҳоҷирати корӣ ва созмондиҳии нахустин ҳамоиши сармоягузории Душанбе Суэл баррасӣ шудааст. ду тараф ҳамчунин дурномаи ҳамкорӣ миёни ду кишвар дар арсаҳои гардишгарӣ, иқтисод, энергия, тандурустӣ мавриди баҳсу баррасӣ қарор доданд. намояндагони парлумони Кореяи Ҷанубӣ дар ин нишаст изҳор доштанд, ки ба далели коҳиши рушди иқтисоди миллии ин кишвар
پذیرش مهاجران کره خارجی متوقف شده است. با این حال هیئت کره جنوبی با معاون نخست وزیر تاجیکستان خبر داد در این مورد سوئیل به عنوان استثنا با مهاجران تاجیک امتیاز می‌دهد و در آینده نزدیک میان دو کشور در زمینه مهاجرت کاری سازشنامه در این رابطه به امضا خواهد رسید. معاون نخست وزیر تاجیکستان در این ملاقات با کره جنوبی پیشنهاد افتتاح نمایندگی آژانس همکاری بین المللی کره جنوبی در شهر دوشنبه ارائه کرده است. خبر چهارم: اخراج بیش از 400 مهاجر از پتربورگ. از اول سال تا امروز از قلمرو سنت پتربورگ بیش از 400 مهاجر مهنتی با جرم نقض قانون مهاجرت اخراج کرده شدند. با گزارش منابع خبری اداره خدمات فدرالی دادورزی پتربورگ در اظهارات خود گفته است که بیشتر شهروندان تاجیکستان و ازبکستان قانون مهاجرت را نقض می‌کنند. موافق گزارش این نهاد از اول سال 2019 تا به امروز 426 مهاجر مهنتی از پتربورگ اخراج کرده شدند. قید می شود که بیشتر قوانین مهاجرت مهنتی را شهروندان ازبکستان 57% نقض کرده است. شهروندان تاجیکستان از روی نقض قانون مهاجرت در جای دوم 20% می ایستد. در برابر شهروندان ازبکستان و تاجیکستان از پتربورگ مهاجران از آذربایجان، الجزایر، گوینه، مصر، هندوستان، مراکش، نیگریا و اوکراین نیز به جرم نقض قانون مهاجرت پیش کرده شدند. قید می شود که همه مهاجران اخراج شده به جوابگری مأموری کشیده شدند. طبق قوانین روسیه شهروندان خارجی که از روسیه اخراج می شوند در مهلت 5 سال حقوق ورود به این کشور را ندارند. پیشتر خبر داده شد که حامیان حقوق انسانی نزد پرزیدنت روسیه قصد دارند که طرز ثبت نام مهاجران را در روسیه دیگر کنند. یادرس می‌شویم که بیشتر از 1 میلیون نفر از اهالی قابل کار تاجیکستان در روسیه کار و اقامت می‌کنند و پول آنها یکی از عامل‌های مهم حفظ وضع اجتماعی و اقتصادی کشور میباشد. شما در کانال لایک کجکی قرار دارید. ما همیشه سپاسگزاریم که شما با ما هستید و ویدیوهای ما را قدردانی کرده لایک می‌مونید و با دوستانتان می‌فرستید. و از طرف کانال لایک کجکی با شما برادرانه نصیحت کرده می‌شود که هر جایی باشید و در چه حالتی باشید با ذکر خدا باشید، نمازهایتان را ترک نکنید و اگر توانید هر روز 10 صلوات با پیغمبرمون صلی الله علیه و آله و سلام بفرستید تا از شفاعتش بنصیب نمانید. автомобил در زمان ما و شما خیلی با قدر و قیمت است و همه ما و شما آرزو داریم که автомобил های زیبا و زمانه‌ای داشته باشیم. خلاص تماشابینان گرامی، ما ویدیو امروزه را درباره یکمین автомобил با دویگتل بنزینی گپ میزنیم که یکمین автомобил را کی در کجا چگونه اختیار کرده است. با ما همراه باشید تا آخر ویدیو. امیدوارم با شما خوش بگذرد. با شما هستم ناهید مرادوف. سلام علیکم. لایک تجکی تقدیم میکند. با ما باشید و ابونه شوید. لایک را فراموش نکنید. یکی از اولین автомобил با دویگتل بنزینی از طرف زیگفرید دام مارکوس انژینر از استریا اختراع شده است. در وقت تجربه گذراندن از بنزین هوای آمیخته و بوق حاصل می شود که این حادثه بنزین را به صفت سوزشواری در دویگتل استفاده برد. زیگفرید دام مارکوس سال 1864 دویگتل عادی را با بنزین اختراع کرد و بعد کوشش های زیادی بعد 11 سال دویگتل پر اقتدارتر اختراع کرد. از روی معلومات های مخصوص автомобил اولین را در دنیا انژینر کارل بنز اختراع کرده است. کارل بنز سال 1886 اجازت نامه گرفت برای برآوردن автомобил. یکمین автомобил چگونه بود؟ یکمین автомобил مثل ولوسیپد سه چرخه بود. رمش از توربه و چرخهایش به واسطه سیب توپ میخورد. چرخهایش به مثل چرخهای ولوسیپد با سپیس بود.
автомобил метавонист бо суръат 13 км/соат роҳ равад. Карл Бенц дар давоми 8 сол 69 автомобил ихтироъ мекунад. баъди соли 1894 ба ихтирои автомобилҳои чорчарха бо двигатели дусилиндрадор ва чархҳои резинӣ мегузарад. ҳамон сол 67 автомобилро ба фурӯш мебарорад. соли 1900 автомобилҳои ихтироъ кардаи ӯ 603 ададро ташкил медиҳад. якумин автомобиле ки дар Россия истеҳсол шудааст, ин соли 1896 аз тарафи Евгений Александрович буд. ин автомобили русӣ ҳамагӣ 3 ҷойи нишаст дошт ва вазнаш бошад 300 килограмм буд. дар 1 соат 20 километр роҳро тай менамуд. шумо дар канали лайк доред. тамошобинон муҳтарам, умедворам видеои имрӯзаи мо барои шумо маъқул шида бошад. ҳатман барои пешрафти кори мо дар видеои мо баҳогузорӣ кунед ва фикру ақидаҳои худатонро дар комментария нависед ва видеоро барои дӯстонатон дар имо Adna Classic ба дӯстонатон падилиста кунед, то видеоҳои ояндаи мо боз ҳам ҷолибу диданитар шавад. боқӣ монда бо ёди худо бошед ва агар тавонед ҳар рӯз 10 салавот ба пайғамбарамон салаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салам бифиристед, то аз шафоаташ бенасиб намонед.